Anya laki din! Oh, princess, apay asim mardan ka amag na. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumad ngamin. Malabsan taman ni dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak. Kancawan dak tumanan ngamin. Awan mo't nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manang mat, uray naklaiguyo. Makita yun dahil lumabas. Limot, princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mata. Mas dawa mga agpaiso. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay giti pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagitang alalaki. Kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino man ang nagitan na yan? Dagitang mamartek alalaki Kinankansyawan damanin ni princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwang mag. Iti ugali da. Ay, nakaluto ka dahin. Sa anak pa'y nakaluto. Apay, mabisin kan. Pinoy tay kayo pa nga, nururay ka ni princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Anya dahi ta? Malalaki ka kade. Anya ti panagkungkunam. Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amam martag. Anya? Ay, tila pang ipabaunan mo kanya. Ay na, nabayagdan nga aramiden day tay tikabsat ko. Kat panawon matan, tapno maikan day tileksyon. Nagtal na ka man ba? Ingkan! Itaapan naknakam, amalalaki ka. Rabiin. Ingka kiden, apur katam ida, tapno uray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankansyawan nyo kano ti ipagkwa princess itaya. Iso, saan na siya? Anya saan na siya? Naglawagan na siya. Nagadwa kansyawan nyo. Dahil pa mo nakaimima. Kan nakapimpintas nga ipagkaw. Nakapimpintas? Ni princess? Ini-street nakmatlagtan. Apay ngay. Lastog kagayam ha. Oh, asino pa'y kada kayo tinalastog? Saan na siya? Di nakita niligas na. Apay, saan kamot amay saya? Akanayon amang kangkansyaw ka ni princess. Hindi na ito. Apay Nene. naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa'y akansyawan ti ipagkwa? Ay nan ngay ni Manong. Adda nang iba una, awan pa'y mo. Manang, anya tiar aribungbungan dagiti tattao iji kalsada. Ayawan. Iji mo't pag-iinuman dagiti artak. Nangabak ni manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makansyawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay ngay. Insakit ko lang mo ni princess kadagiti nauyaw alalaki Ay, may dakan sa mo ton aristaron, Manong. Ay, agmultan ni Manong gapu kanyak. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan nga iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod, ti mapan umutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod, isulaang matyada kwarta na akabagyan tayo. Iso, di ati kababaknangan nakabagyan tayo, Manang. Sige, tamapantay iya balay da. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni manong mo iya pagbaludan.
Ay, anya ka dagitoy amaid kon aya. Papanawag sa amin idan, tanag sasadot damot a permi. Ay na, auntie, kaasyamot adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin, auntie. Ay, agoray katasin niya sakye driver ko nga agoray. Ah? Adda pa pa ninyo, auntie? Mapan kami ag-deposit iti kwarta iti bangko. Ay, baknang ka talaga, auntie. Oh, apay. Asino da ito'y kinamuro akadwam? Ku auntie, ni princess da ita. Jay burida kiyo? Auntie. Ay na, balasang mo't gayaman. Ubing pa'y idyag paspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa ka muro, no in love ti may sa tao. Auntie, ada kwartam? Natural, mapanangaro dag deposit. Kung auntie, umay kami kumaumutang. Anya? Emergency ngamin, auntie. Ay, sanak ngagpapautang. Manang, agawid ta. Auntie, sige na, bayadak tumatlaang. Ay, saan? Amok to mo lang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan santi pagtubuan da di tarupam. Ay niya. Nakauyaw ni auntie. Kunang malano na pintas, katpadak matlaang alugpak tiagong na. Kasano ngayon ni Manong? Bayam ikaro na di inaramid na di pagbaludan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadag ito'y kamurok. Naibalo dan adi na oras. Nagadumot ngamin nga agpayso dag ito'y akamurok, Manang. Aglulumbada nga agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudno unay dag iti imbaga ni auntie. May samot da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauy-uyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan iya balayda. Madlayo ka diya sana na lumablabas na princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kanjawan tayo. Katuwa na. Agmayat to ba iti kumandyaw nang langro na dagiti babay. Sana ya. Kakadwa, at da bakit ta lumabas? May samod na ito bakit. Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Nga po iti kinalukmag na si kayo. Hoy! Agpakutungkan, nana! Narigat tinalukmag unay nana. Alain ka ro adagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakaruar ka matlaang nga ni di pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit. Nasuro mo na makabulan na nagan-ano sak. Sapay nagado ti lamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day di Tinungpal ko lang tikid daw mo. Sana mo kidding agbabawi ang ilaban ka ni princess. Panangisakit lang dayjay. Saan matlata si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ni princess. Katidakas na, amin alumabas di ta pag-inumanda, kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin maramid day tibiyag dakay. Maisyanak ni princess lakay, tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ni princess. Kanya kay nga ron. Adda talaga dagiti kakasta tao bakit. Ay, way, ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpet? Kuna namat nga da interview na, iji trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana ma-stress. Kung saan nga umadaw, dagiti kamuro na. Nasapa ka nakaring ita, ipag. Owan Manong, mapanak ngamin nagtrabaho. Agtrabaho kan? Owan Manong,
Sumad lagaya man nakaisam ka. Wan sa anak gaya man maboring. Ala, say-saya atom tagtrabaho. Ading ka. Ay, nabartay ka na sa matay. Nakadumog ka matay. Sana pa na bartek tata. Agyat ang aruda na. Ay, Juan, nabartay ka na talaga. Inakringan, tada makikita ka na pinta sa balasang dito tagtagainap ko Ay, nagmaya man na itatagayin mo. Pa, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sama na tagainap na tayo pagpagamon? Kasla saan nga rudan? Ay, sana talaga. Tandang agpaiso palasang lumabas. Kasla, ha? Huwag nga kapay suka kadwa. Saan natagtagainap tayo yan? Purno! Wait, will! Ay, malitikas na. Paritin. Ne, nagawidan na tayo dyan balasang. Ay, agore ka. Tas siputan ta, no sa dino, abalay, ti papanan na. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Ure anya pa iti imbagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot laang. Apay ko maapekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro di tarupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguyaw na kanyak, nasursurok ng agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anaklat ka. Kahit nakita mo ita dita balay da princess, tinagawidan na daya balasang a kurso na dam. Kabsat nga ta ni Princess Dayjay Abalasang, uno kasinsin na. Ay, tikasayatan nga namin damaga, minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan apampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anyat damagam. Si kansamot dyan na pintas abalasang, anatalgyapak idi na minsan nga altaw. Wan, siyak nga rod, apay? Ni. San kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka Saan mat ngamin nga agnanayon a kinamuro ti rupak anya? Princess, mabalin ti agaraw. Agayata magkang galading ko. Anya laki din da ito nga ayaton aya. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.